Rongkhang Mondal Congress Committee tumpen kachisong asay kidengpon. Amar Singh Tisolapen Mondal Tarunong Piak Kilihat Nangka Cupang 5 Putak NSM Asong Pen kachisong. Dolamara mini PHC along kaching turamo Prab Jinpen kidengpon na kinangsot. Carbing long life ada babirta long penili sami beauty baby non birtang ton pen arjuponik tha. Priya chiklo niphai player ni West Carbing long alo Rongkhang MSC constituency ke parlo board hola hawara long Rongkhang Mondal Congress Committee tumpen chipatir pi ponsi rihinga me kache thora nam ke pabat la pen chutun chodanga ges anam ke pabara puthak armu kache cheng pen kache song kapidopon. Rongkhang Mondal Congress Committee ame phu Tianjin terang lapen song along claim rapet ari sangho tumpen labangso kache song asai kideng ponalong RBCC ame phu Ajit Dera Ward Commissioner Lolit Togpia tumpen danglok pinang an asongja pu songja pia tumpen chitong dunsi RD dojot pen armu chijenga kache song padopon lo. Labangso kache song ponalong Congress songja pu tumpen Jasimet kache song alam the kipaklang ponke non BJP सरकार की चारी ponalong rihing ame kache thora nam ki pabat pon lapen kichutun kache danga ges anam ki pabara putaksi Jasimet ningkang samse alam the chipaklang ponin kilo pindi ges alam taili tum molom su ta chethan elo aprang ke pharo phira phokep nona mangke la ningkan sirke bang wangsi suri isira pharo hinira phokep tanglo Jola son thak thaka petrol bangta ningkan trok sike bangre sosolai hoda bangke troke bet nona ningkan sirke pa mo si pharo sira sa phoili tum mothang so long ta ilitum chonam nanglo te ningkan trok sike bang si bang troke chiyor ulang ponte congress ka solai public tum chonam long ponte kopi si ningkan ke bang bong latum pharo sira sa phojor long jor det lo Lasila hai ka do ka ve ki tum rat tum kisung kopi posi Carbing long BJP ake the tum MP pencek lok MLA pencek lok ka do ko kopi posi do joy ma lang pupera ka do ka ve amulu ka phanta alang litum aret ABCC ke en sidu lasi ni tum dak Rongkhang blok a presiden ben kadang lok ladak Mondal committee ben kadang lok ke ni litum ke kai ke seta rat anglu nitu la hormu hortara dor ke bat aputha ke nitu arjavek ji halapu armu kache jeng pen kache song hud BJP go back Congress zindabad tu ke hang teram ponsi rihing ame anam ki pabat alu thui me kai ponlo non ke chari bom BJP sarkar phanstami ki claim ke dam ke chok che puthak untik pinrem ponlo halapu RBCC ame phu Ajit Dera hin penstami rihing anam ki pabat la pen ges anam ki paso puthak nangke pachini do na teng pulote hiduk ke langara phan ki pasung thu mucho jia phansi non BJP atum ki claim thurong Congress sarkar ki chari hutte ges anam ta bharot phove lapen rihing ame ta anam pajum pik an lasona teng pulote rara tum sung piklang nasi non suri hini ra inko ra plian kan ke BJP phan aling penstami parendek na popusi Carbing long life athengno ningje pon bar unit long jong si 1 taka 29 paisa plodangte nangli 200 unit kache thor hemangke 200 plus sido po hala dak ke bathui lasi kai jong si 200 ke bang bill plodang te dake 400 lason si bang po lasi kai jong si 500 tum plote nong ke 700 800 lason si bang po lasi laso ke pe bat laso ke bat along niltum je kroy dun thek thep pharmacy lasi pini nilitum labangso EPDSL circular amang ke burning kuri nang koklo dongkamukam pen wiki be Carbing long life Carbing long alu krong pliatovar ke wang pen alam ki ke judun e pleon eson si nang dokoklo lapuson si angthun hamphang song tumpen ingthun ponthu bomsi alam ki kang samji kalisi aphiong nangkam bomason si nang dolo sonsi patumi preni phai player ni rusem sonsing ti chekimo amir birialong nagarik soraksa mancha song pen kachi song asai kideng doboka pen lahurijana dak National Highway Authority of India pen krong pliatovar ka silamalong longle ka vipin land and revenue EM in charge Amar Singh Tisola pen asar pi karlitang kajong ti piamen section 4 trok along pangrum pet pen long kret 4 trok anbak adim
long le apata che silam si core compensation atangka joy kepen che palong dunlo son thot si dipu revenue circle along ki do mondal tarun rong pi sitame apiso aswamen kalili kalang lang claim si ki jumnai sita long plikeban bak pata silam si aron repin pen rat tum kilong nangji core compensation atangka ingsok din ludlo bangso chupang le maputhak ini prenipai player ni dipuru samson sini timir biriat hengno along nagorik suraksa manch mate NSM pen sit in protest kachisong padopon krong player to war kasilam along EM Amar Singh Tisola pen mondal tarunong pi kethedung chupang le maputhak CBI kalite enforcement directorate mate ED pen inquiry padovek nangji pusi nagorik suraksa manch amepu mohajon kro kehang padopon nasidak ang tekela phelo omor tiso alang limit amen alang limit amen ta penang do la pen asar piamen karlitang sar piamen ta alang lido lo banghini pen la package 5 along desi long clip hot rock bak doji nasi alang li la solong le ko bantu si kenam lo athela dak amuni tum kachinia bang ave ka jok tipi amen ke kachinia bang ave hakko pen si kenam pulote kachini neji alam ke la ke ave pinlo nasi haladak rada phan la son bidi son kreni klempen la solong le lang tum cerai lo nasi patta ke dodim tame la mondol tu mabang belek abidi kang klempen amen je thab dun tholo amen ka chelar edim ke la pen tiun an dim ke alang le to amen je thab lablo bikhe kola turun rong pi apen la sologat ka cerap tun ang mondol du ulang nasi ni le tum jase me pet pen ki puji bangke la so to war lo ke klem ke chokchi abangke inquiry nei CBI inquiry na po ED inquiry na po ED ke inquiry nei bangke lahai turun rong pi tumalong a passbook check lap nang po a don arap a passbook la hem isiap sop passbook check lap nang ED pen alo te dak klar dak po la pen la dak kar bilong Thomas council pen nang li tuliram ake hai CM ake hai nang li hai pulo te dak council pen inquiry binoy nili da dudun po reporter da dudun po ha package 2 pen dak 7 an lang dam nang ke chok che isi tawe pulo te nili phana dak nang kok tan dak ma a police pora ada tor pen manang kok tan nasi package 2 pen 7 an hai pulo te inquiry committee binoy Anparta bangsu kithedung chupang lema puthak Assam Governor Gulab Chand Kataria aphan panongsi Deputy Commissioner SDO Civil Arideng Togjira lo epa Pajirdam spend 5 along milai pet pen turun rong pike long plike pocket back so say upload along le cerai lablo nasi lahai ke inquiry vek nangji pusi nilitum pinilagi do nasi kopi posi omosing tisopan naso arpu pen ke hek nei je non wang bob non wang bob national highway 627 lage two lane am soy get to di mahasau la so long ta alang litum ladak aling hangling ke claim phansi la tung ka boripo la sila so ta ing thir adje phansi alang li so arpu pen terek nang po la pen la turun pi mondol phan la bangage suspension nang po lagi la inquiry juje tikke la si la so phansi nil tum pinika dabilo la si governor phanta la so pu thake nang li kham khe du nai pusi nil tum la memorandum pini ki pi pusi nil tum la so ka protest a program bangke asai bangke ke dek potang ko News Report Carbing Long Live Priya Chikloni Pai player ni Dolamara Mini PHC along Nilituma Perangkia Hinpen Kahumri Damahut Laboratory Room Male Female Patient Room Lapen Maternity Labor Room Kadure Anparta Pharmacist Lapen Accountant Atum Sitame Kadure Abirta Ripondong Health is Wealth Puareng Kelokalam Pen Kipu Asalam The Abang Putin Sitame Aning Dotahai Bonta Okpran ki messenger pan aprangsi se ka chelang hemate hospital along se ke lang ijia sonamung chok plang nangjing an lote ke so dera bang phu bang phia tum se tame mesen pen se chelang ponlong pami po na pen Okpran me pon phun po kidam tang ni phai player ni Dolamara PHC along nilituma pherang ke ka humri dam hut jasemet se ka chelang ja phan ka sik sak thepik ke do son si thekdam long lo Atheke nono mat se kelang atum mate doctor satum aquatar longsi observation asai claim pan bomlo lapen technician satum setame laboratory longsi kinang so asai ki do anta asap sovet aruma longsi sai claim ponang koklo anparta pinsor lo so phan kapre patient room ka vedera jok aprang CRPF atum kabuha kemban kirak thang alongsi se kelang pon bom mohor thekdam longlo a department ke chephem phu tum labang so adima phanda me nang kelang kenang so pima ladak facilities tambe available labang so hem tambe ke tang te si dudi nal tum chini labang so hem nikan ko ladak ke parjap tang
ningkan bang lan ningkan bang ke putek tes tamil la so mane la so hospital opening ni apra man ningkan pro phang apra man la so teng se do di kini aninta sal so hem ke ha so teng kan tong ko ke se ke chela tu ma phanda men no mara room away bed away ba so tu misena facility bela so tu thang nalu tum pilo la so putak tamil la lo apra crp atum si dage ke do la so crp pun la so ma hem si hol ketan do la so do ni la so hol sinon ha so hospital ma so long sinon la so tum han ke bed toxiner kem ne do la da la sin lom Lapen Jasemet Suarlo tum oso mahang pathek ji pulute aprang hospital ban bor bheta longsi damnang koktiti puta staff atum nang thandun halapu lockdown aprang pen ihum RCC building hospital kimno bons tami piniar ni anta tangtelang puta SGB borsing phangcho pen nang bachini dun lapen Dr. Gogoi penta labangso puthak angsong pen munit bangsi lahaya puthak lang tekang no puta nang bachini dun প্লাস ডেলিভারি রুম লাগে ডেলিভারি রুম ইয়াত হোৱা নাই আচ্ছা এইটো বিল্ডিং টো কিহৰ বিল্ডিং হৈছে এইটো বিল্ডিংটো হস্পিটেল বিল্ডিং বুলিয়ে বনাইছিলে এইটো আমি ইয়াত শিফ্ট কৰাৰ আগতেই এইটো বনাইছিলোঁ বৰ্তমানলৈকে ইনকমপ্লিট ষ্টেণ্ড হৈ আছে ইনকমপ্লিট কন্ট্ৰাক্টৰ কোন আছিলে সেইটো মই নাজানো এইটো মই এইটো কি হস্পিটেল এইটো ইয়াতো পেচেণ্ট চোৱা হস্পিটেলটো নহয় এইটো অকল ডক্টৰ ৰুমছ কিবা কিবিহে হ'ব চাগে এইটো হস্পিটেল বুলিয়েতো মানে আমি জনাত বনাইছিলে কিন্তু হস্পিটেল নিচিনা হোৱা নাই নহয় আমাৰো লগা নাই Kiso ka chelang boma bang phu bang pia hin pen stame so ping so la pen so lo tuma phan se ke lang rum pachi pregason te misen ji puta nang pachini dun thu se chela rapet asabo ke chelon leson sin litum theklo koson lo pupoke lason ba celon mane belek si gimile hai belek doson de to মানে সেপারেট রুম হলে সিঙ্গল রুম বেটা ছানাকে বেলেগ হব লাগে বেটি ছানাকে বেলেগ হব ঠিক আছে Dolamara pen Arjison Longpar Karbiang Long Live non itum ladak dipu long sitame project ahormu nang le bomlo lason si ladak non hezong made pini het kangpupon rong khelan along ke do district social welfare asa hema thengno long masidolo luxury galaxy labangso showroom long litum project ahormu litum theglong si লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি হব অটোমেটিক অটো ক্লিন হব এটো সেন্সর সিস্টেম হয় এনেকা নিলে 2 স্পিড হব এটো সিস্টেমত নিলে 3 স্পিড হব এ নিলে 4 স্পিড হব এটো টানি লব নিজে টানি লব যেটো অয়েলি আছে সব বাহিৰত টানি পেলাই দিব আকৌ লেফট সাইডত মাৰি দিলে অফ হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত কোনোবা আহিলে ডিসকাউন্ট পাই যাব এইটো ডিশৱাশ্বাৰ হয় গ্লাছ কাপ প্লেট প্ৰেছাৰ কুকাৰ সব ধুই শুকাই যাব এটুক আমি ডিজিটাল টাইলস বুলি কওঁ এইটো আপোনাৰ মানে আমি ৱালত লগাওঁ এইটো ৱালত জাষ্ট আমি ৱালটোক প্লাষ্টাৰ কৰি লগাব পাৰি ৱালটোত কোনো ধৰণৰ পুটিন মাৰিব নালাগে ৰং মাৰিব নালাগে জাষ্ট প্লাষ্টাৰ কৰিব আৰু এইটোক আমি পেষ্টিং কৰি দিলে আমি লাগি যাব এইটো লগোৱাৰ পিছত আপুনি মানে 20-25 বছৰৰ পিছত আকৌ মানে ৱালটোত হাত দিব নালাগে এইটো আপোনাৰ ৱাটাৰ প্ৰুফ আছে ফায়াৰ প্ৰুফ আছে ৰাষ্ট প্ৰুফ আছে ডাষ্ট প্ৰুফ আছে ক্ৰেক প্ৰুফ আছে এইটোত কোনো ধৰণৰ কালাৰ চেঞ্জ নহয় জাষ্ট ৱালত লগাই দিব আৰু আপোনাৰ এইটো হৈ যাব ঠিক আছে 2 নম্বৰ আমাৰ ওচৰত আৰু এটা প্ৰডাক্ট আছে এইটো কয় WPC এইটো আমাৰ WPC বুলি কয় এইটো আপুনি ৱালতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইটো ৱালতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সিলিঙতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বেডৰুমৰ পিছপিনে বা সোফাৰ পিছপিনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইটো আপোনাৰ ৱালত জাষ্ট এনেকুৱা লকিং হ'ব এনেকুৱা জাষ্ট লকিং হ'ব এইটো জাষ্ট লক আহিব এইটো এনেকুৱা এটা পিছত এনেকুৱা আকৌ খুলিব পাৰিব এইবিলাক সব বস্তু আপুনি ইজিলি ইনষ্টল কৰিব পাৰিব আৰু ইজিলি আনইনষ্টল কৰিব পাৰিব আৰু এটা প্ৰডাক্ট আছে এইটো উডেন ফ্লোৰিং এইটো মানে আপুনি লগাওঁতে জাষ্ট ঘৰটো প্লাষ্টাৰ কৰি প্লাষ্টাৰ ওপৰত লগাই দিব পাৰিব বালি চিমেণ্ট পাথৰ একো দৰকাৰ নাই এইটো জাষ্ট এনেকুৱা লকিং আহিব এনেকুৱা আপোনাৰ পিচ থাকিব জাষ্ট পিচ থাকিব এইটো এটাৰ লগত আনটো এনেকুৱা জাষ্ট লক কৰি দিব
আৰু এইটো আপুনি ইজিলি মানে ইয়াৰ ওপৰত মানে টাইছৰ নিচিনা এইটো মুচিব পাৰিব এইটো ঠাণ্ডাৰ দিনতো ঠাণ্ডা নহ'ব গৰমৰ দিনতো গৰম নহ'ব ইজিলি মানে আপুনি এইটো ৱাশেবল আছে नीलिप कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लो पंजन हवार वेलू इंटिया रोंगलोंग के दो मेरा भेटी हाई स्कूल पथुआ क्लामलोंग सी नीलिप हवार अमे पेन केवांगजी प्रियाची क्लोनिफाई इंकोय राइसी इंकोय रहिनी इंकोय रगे थोमला पेन इंकोय रप्ली आर्नी अन इंडेंग थोंकेब राइसी हवार कार्बिरी सिनुमसो रोंगाजे मिसेन पेन के तलोन पंजे फान चिसिक चिदांग पनबोम तांगलो इली तुम कार्बिया खे तुमता जुतांग जुबात कचिंग होन लपेन जुतांग जुबात की पंचो पनबोम जे फान अनिंगkan vangason thak thaksi pining aningkan lethot stame hawar karbiri soningso rongaje nang talon pon bom wang bom si pining aningkan anke indeng thongkep raisian arta nang plenglo nilip hawar mepen aningkan wang tame nilip constituency along panjana hawar veluing ti mera bheti high school pathua klamalong si adimaklong thik pon tanglo kidam tang tirikama me kiseng pon hutsi adimaklong jong ponlo laso tengpen non malom boha ki dojia din ki pangthir lapen ki pamarasai doan chisik chidang pon bom sitame thek pon longlo lapen kuman ne jongsi labang so me baha aphan khidat pen kachipidunji ninghang do pulote tirikama tumalong ke humri dam pen mitha mohor ki pidun rapet lote misen popusi birta pachini pon lapen pining aningkan hawar karbiri soningso rongaje hutke isi ko pai ki me athe nilip ZKYF tirikama me along Karbiang Autonomous Council MAC Pobitra rongpi alang lisi meipu arpu deng ponlo lapen nilip constituency along kadu kabe jutang aterangke lakha troksi sosedo aterang tina tumaphan tame MAC Pobitra rongpi ahin pen khonseri atumaphan kepanong tangka kereng suri kep an kerap piponji aphan kechak ponlo lason si halapu aterang tina tum sitame jutang jubat kaching honpen kachepati lapen kachepaklang dun hurjia phanta kachisik kachedang pona birta longdun Koilamati pen Samsung inti Karbiang long lai Kidam tang chitia chikloni phai kre hiniar ni pen bapuram kro chiki moment pen football tournament ki pathu kachipate nangpang cheng ponsi patumi preni phai player ni an angdung kitia jai mek pathu ponlo Phuloni constituency ke parlo habi kro arong amikar kalitang bapuram kro chiki moment pen kibi pon Habi Kruarong Pathua Klamalong Football Tournament Patumi Preni Phai Player ni Angdung Kiti Ajai Megalong Ove Chingthur FC Lapen Phuloni Sports Association Tumang Bongsi Pathu Ponlo Bangso ke Pathu Pon Bomahut Hin Hinta ke Thek Kachin Bar Koya Joksi First half ahut goal ipum pum chethaplo First half ahut Phuloni Sports Association aphan Diuri Kro goal ipum Lapen Ove Chingthur FC aphan Mirjeng Rongpie tum goal ICC 1 pilo Api tu second half ahut puthot Phuloni Sports Association hin pen Rowel Teron golipum thap ponsi 2-1 mate hini si pen Phuloni Sports Association atum bangso tournament chipahai ponlo bangso ke pathu ke chengpen ki jut arni an tournament highest scorer lake Merok Teron si chipalong ponlo best goalkeeper lake Gobind Terang apen best defender lake Rup Singh Rong hangatum chipalong ponlo lapen tepini bangso angdung kiti ke pathu ponalong kangsai pon mate referee lake Alongbar Narzari Robin Datta Nobin Ramchari lapen Dharmendra Khaklari atum hendo pusi birta ridun long Only tomorrow that kali tema da soidia selawar area tema dapat football pathu ana kecil ko dari timlang sini tum sibida asi la jirsung club kadang atum lama soidia kosong si pathu football ma siana atum ahin pen bor ipon News Desk Report Karbiang Long Live Tang tipini ada babirta ke lapansi kang ton poniglo kardom